U ovom trenutku, u ovom gradu, evo, je najmanje 100-tinjak njih. Ona je kući, ona je doma, sjedi sama i ovako sebi govori. Što je dosadno. Od kad umro onaj moj kreten, nem kog zajebavati. Ja, fakat je dosadno. Znaš šta? Tako umirete vi žene. Od dosade! Kako umiremo mi muškarci? Muški. Šta znači muški? Muški znači sam u sobi, jer ona je tamo u dnevnoj i gleda zadrugu, farmu, ljubav je na selu i te neke stvari. Krv nije voda. Znaš, i ostale oskarovske produkcije. Ona to gleda, djeca su negdje otišla. Ti umireš sam, muški. I sve naše zadnje muške riječi su otprilike ovako. Zašto ja prvi urvo?